omukasheshekera izuba abakuru mu office ya Karishorisho bacero mu district ya Rubanda nokwekwata abantu mukaga bona bashangwa mu rukiko urwaba rwesurwe RDC Eric Sewandigi hamwe na DC wa district ya Rubanda. Abakozi ba Rubanda district abakwatwa n'ikigambwa ngo rwagati yo kwezi ko kubanzana no kwa kashatu umwaka gw'Enkumi-23 nibwo biba sente za government ezabire zigenderiro kozesebwe mirimo omukitongore cy'ebyobuhinzi. Abakozi 8 nibakora district ya Rubanda kandi umwe mukuru w'ekitongore cya Hama Consults Company Limited we yakwaturwa mu district ya Rukunziri. Fayire tuyireho myaka 2 abayigije bari kwicondozaho tukabahereza gapsezo myaka 2 nyuma twabaureka sente which was bazikosa kurungi so wagigi yaheza fayiro yabo bakarupisi baba kwata bona. I think the district neza kuri covering sente zibuzire supply na supply ni maya nabone baza kumutunga baheza kumutunga nawe ibintu kusupplingwa nibiza kusupplingwa then bikore mirimo yacu. Abakwatwa ne senior treasurer Steven Oburegeya mukuru w'ebyemishuburo n'ingash production officer Benon Kahanji former assistant inventory management officer Owen Athaire omuhwezu wa mukuru w'ebyobuhinzi Wilson Kwizera na Pamela Musimenta na nabandi. Steven Oburegeya na Benon Kahanji nibagambwa kuba baburizeho miliyoni 58,523 6 ahabwe na Owen Athaire n'ikigambwa kuba batwire miliyoni 9,589 Wilson Kwizera akakwatanisa na Benon Kahanji babuzaho miliyoni 9,589 Gerard Sibomana na Peter Tornayo nibagambwa kuba bakatwara miliyoni 9,589 bona hamwe nibagambwa kuba bayibire miliyoni 5,668 kanana na Rwenda. Tukute abantu okuva Rubanda abakozi ba government mukaga tubadde twagala 8 ababiri nabo tugenda bafuna. Abantu abo bona bava mu kuliko district production officer, kuliko abakola mu office y'ebyensimbi finance, mulimu abakola mu agriculture extension and production office ebyobulimi. Kakati emisango ejo waliyo n'omulala contractor abadde ku charge sheet eno naye tumukute okuva Rukunjiri district. Nowerini Nsubuga nagira ngo bona bakwatwa batwarwa Kampala okutibwa mu koti y'obushomankuzi ningash anti-corruption court. Kakati emisango eno gyekusiza ku bulyake obuli bw'enguzi okubba sente z'omuwi wa government. Kakati tuba tute Kampala bagenda kutwalibwa mu court kusinzira musaawa eziragirwa omuntu aberenga amaze okubeera mu court. Sigenda kwogera bingi ku musango guno kuba kati guli mu court. Amakuru agagasha kwa Nelson Ahimbisubwe.